Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ka Fernandino, kaya katamong pakibaluan, malilyari king balayan, obra daring manungkulan, kaya katamong tutukan, uling king balang takbang ning panyulong, marapat mong Fernandino first, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino first! Oras, Fernandino, malaos tamo po kayo ng kakatam programang Fernandino First, Fernandino yung mumuna, Fernandino yung mani muna. Live tamo po king GNN TV 44 at Infomax Cable 8. Abangan mo rin po king Bride FM 91.9. At kalupan ng dati, kaya tayo po yung kakatamong malugod na Mayor Edwin Santiago. Maya payabak po, Mayor. Maya pa oras sa Tito Benny at saka ka rin kakatamong Manalbe keng GNN 44 at makirandam keng Bride FM. Ngayon pong kayabakan, pisabihan tayo po in KKK. Alata mo po keng panahon ng gera ne po, pero atin tamong KKK, i-explain na po kay katamong Mayor, nanuya po ining KKK, Mayor. KKK kasi, makatemaya karetang dati tang katipuneros. Nagkataon na ini, although in kakatamong nung kanita, rin kakatamong bayani, rin kakatamong ninuno, misasan metong la para labanan niya, deng dayuan kanita, para ba kanita may kalayaan tamo. Ngayon at may independensya. So, kaya katamo ngayon kaya kasalukuyan, kinait ay ang task force kaayusan para sa kaunlaran at kalikasan. Kasi lalabanan tamo ngayon, kailangan tamo muna man misasan metong yapin labanan pang ekonomiya. Kailangan pagobran tayo ekonomiya tamo, bangkanita, gobyerno tamo, dagul yung kaban para miyasad lareng serbisyo. At kailangan pangalagaan tayo in kalikasan. So, inimibuya convergensya. Pamibubu dereng keng gobyerno ang popareng pribado. Baka nanunay man pong may gawa ining KKK, Mayor. Linawe tamo mumunan dili, kahit tamo, charity begins at home. Nanungno ka rin mag-umpisahin ni King City Hall, King Kabalenan. Kailangan manatili kay katamong kabalenan, uling sisimbolo. Keng kultura tamo, kay katamo kay. So, at saka rin ng Heritage District, ing Palengke at Chuya, ing Pisamba, ing munisipyo. So, dapat maging maayos siya ing kabalenan. At papuntaya ka rin Major Thoroughfare. So, ini pamibubu dereng iganaganang king kay katamong local government unit, panimunanan ng Senro, uling in City Enro tamo, yung manimuna keng kalikasan tamo, at kasawop ni engineering. At ganaganang departamento, kaya beya naman keni in Traffic Management Division. Para kayong kaayusan. Kaayusan. City Marshal. In engineering, yapin yung pamagkumpuni ka rin kanal, kakatamong General Services Office, yapin yung pamanayos keng basura, keng pamagkay keng tambak, at kaya bela naman din Public Works keni, ang poreng MSGC rin pribadong sektor, na dapat itang gagawan tamong pamagkumpuni kareng street lights, in traffic, dapat indalan palto tayo, malinis, ating tanaman, mamagos la rin kanal. So ita, obligasyon ng gobyerno ita para kareng memalen, lalo ang popa in public safety and order. So ita, nung obligasyon tetagtaya in task force
kaayusan para sa kaunlaran at kalikasan, bangkanita, itang kaya katamong obligasyon bilang sa serbisyo, itang ordinaryo tang gagawan, kaya pang aldoldo bisa katalika, at intang magobraken, itang ordinaryo gawan tayang extraordinaryo. Yan na kailangan utos tala, we set standard. Halimbawa, ating may pundi sulungin kailangan within 24 hours, mapalit siya. Gusto ng ating illegal parking, illegal encroachment, ang pongkay, ayusan tanangan yan. Gusto ng ating basura, dapat panatilihin tamong malinis. Gusto nga kailangan lang tanaman, kailangan natin tanaman. Gusto malabong indikot, kailangan maputot. Nung kailangan, bangkan ta paasaran tayo yung turismo tamo, kailangan dapat i-maintain ay struktura dapat lang i-maintain. So Kenny, burita mo maging maayos siya in kaya katamong syudad papunta ka ring barangay, bangkanita, in kaya katamong ekonomiya at kalikasan niyang Misa Sabela rin. Misa Sabela. Okay, karen pong makiramdam at manalbe, malyari kayo pong makyabe kening kaya kaming talakayan. Kapamilatan na po ning kaya kayong pamag-text king kaya kaming number 0917-620-4188 at malyari kayo naman pong mouse king landline 961-4188 at malyari kayo pong maglakwan muring mensahe king kaya katamong Facebook Fernandino First, laway niya po yan. Malyari kayong maglakwan mensahe ka rin. Po. Mayor, bayo tamo po sumulong kaya katamong pistabian. Kita pong milabas sa Yaldo, ginapan tayo ining National Heroes Day, po. Nano pong milyari kanita, nanong gewa ng pamaganda ng kaya katamong siyudad? Well, in kaya katamong siyudad, bumunandili, magselebrata mo, kareng aktibidades makayabakanita itang istorya na ning kabuuan bilang Pilipino, babalikan tamo itang kabayanihan da rin kaya katang milabas sa ninuno na nung nuka rin nung alang milabas alang daratang. Baka headline yapin, Mayor, kay Sunstar, Ining future. Superhero sana. Awa, kasi anyapin na po na ing tema tamo na po nung naning gawa da rin kay katamong bayani lokal, bayaning national. Dapat impanawagan day still pamisasan metong para labanan ing panahon ngeni. Panahon ngeni na uling itamong Pilipino is ing kakalulwan, danop ang pong kamangmangan, yang dapat tamong pisasan metong pauli na ning kailangan samasan taya ing ekonomiya tamo. Ing ekonomiya tamo dapat ing gobyerno dagul yung kabana at mika fiscal discipline. Itang keng katataluan asentimo na menibat kareng kabana ning bayan talagang mirasya ken dapat serbisyo pong benepisyo da at programa at proyekto na ning gobyerno. O iting peka tema na at ing lalabanan tamo ngayon kasalukuyan na panahon na ini, yapin ing climate change. Kaya ti mabilog gayato. So makisan metong tamo naman na itang wastong pamangamit enerhiya yang gawan tamo na lalong tamo ling kasalukuyan kasi didinan da na katamong abiso na mika power shortage. At ing pamangamit ustong enerhiya yapin ning makasira keng climate change. Ampo ing pamagmando keng katamong kalikasan lalo na yung basura, pamagkumpuni ka rin kailugan at kalinisan. Okay, dakala salamat, Mayor. At mag-break tamo mo, pamagbalik tamo, kaya betala pa rin yung kaya katamong adwang bisita, ay i-explain kaya katamo nung nanuya talaga yung karelang role kening KKK. Eko pumama ko, magbalik yung kaya katamong programang Fernandino First. Fernandino First! Fernandino Beautiful homes deserve beautiful ceilings. For durable and cost-efficient quality roofing and ceiling materials, turn to
Capstone Steel and Trading Corporation. Interior ceilings. Exterior ceilings. Drywall partitions. Decorative plaster cornices. Decorative plaster roses. Grillworks. Capstone Steel and Trading Corporation. Located at Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. With branches at Project 7, Quezon City, Puerto Princesa, Palawan Branch. and Calasiao, Pangasinan. With telephone numbers 861-2101 861-3968. or visit www.capstonesteel.com. Experience the style, the beauty. Capstone Steel and Trading Corporation. Fernandino First, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino First! Fernandino Magbalik naman po kayo ng programa taong Fernandino First. Fernandino ing mumuna, Fernandino ing mani muna. Kaya may tayo pa po, yung kaya katamang malugod na mayor. At ngayon po, pakilala ko lang naman kayo din yung duwa tamang mga lagong bisita. Kaya tabi na ning kaya katamang malugod na mayor. Ne po, ing mumuna po, yapin po Engineer Elizabeth Bungag, Senior Environment Management Specialist ng Sentro. Maya-maya pa po. Good morning po kaya kayungan. Good morning, Sir Benny. At karen pong ganaganang taga-subaybay na ning teleradyo, GNN 44. Ating kadwa po, siyempre, kilala tani, bisita tayo parati, Engineer Anel David, ing Sentro Officer na po ng Ciudad San Fernando. Isang makakalikasang umaga po sa ating lahat, Tito Benny, Mayor, at sa mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa ngayon. Lawin nyo naman po, pangalaguda. Pareho lang engineer, Mayor, ini pong kakatamong pisabihan na KKK, gawaya pong itong executive order na po. Kapila niya po may take effect ini kakatamong KKK. Gawa may yan mag-umpisa ka anyang uling dineklara tayo San Fernando na ing January desilting mancha. So yapin pa magkumpuni ka rin kailugan ito at linaweta mo naman dapat malalakwan ding major thoroughfare po pa ing kabalenan. So anyang kinonsepto tayo yan, we shared ideas la. So mibuya ing KKK Amika Executive Order yan July 14 na convergence yapin kareng public private apo pareng national agencies. Amambet, nino lang ang po rin kaya beta mo kening KKK. Opo. Abetala po kay ni Reng department heads na ning mialiwang departamento na po ng City Hall. Atin mo rin pong kayabeng private sector. Ken pong katauhan ng Mr. Alfredo Mana ng MSGC at makanta rin po abetala rin po ring aliwang ahensya na ning gobyerno kalupa na po ng DPWH. Kay Mama Anel naman, nanuya ing mission na ba ning katamong KKK? Bali, yung mission na po ng Task Force KKK, kalupanapin po yung sinabi ng Mayor, nagawan tayo po yung ordinary things into extraordinary. Dahil din pong gagawa na ng Task Force KKK, apin din po rin obrada po talaga rin bawat office. Pero kalupa din po yung sinabi ng Sir na dapat maging pong extraordinary yung bawat gagawan tamo. Okay, Mayor, kumusta naman po dining kaya beta, ano nga sabi mo karela? Actually, metong masanting departamento nga ni at aktibo at kailangan magaling Tito Benny. Yung kailangan kasi nga ni basta ting pisasabihan kaunlaran ang popang kalikasan. Deni ketanggelingan da atsuya karela ay ing importante dili tang atilang puso na ing isip at puso yang mimiral. Kaya katamong pamagobra kayang Ciudad San Fernando. Mabets, king environment po, nanulangan din proyekto tamo. Opo, ken pong environment atin kami pong enforcement operations karen pong major thoroughfares nung ka rin po monitor mila po retang areas critical na laging ating pong manug sa basura at ing pong
syudad tamo kapamilatan na po ning senro, very active ya po kayong pamanyakap kareng violator sa reni. Pera po kanita atin tamo rin pong programa in coordination with the City Assessor's Office. Nung ka rin po encourage tala po reng, mikibandi ka reng bakanting loti na tamnan dala po reng loti dangareni, gawan dala pong garden, para encourage tala po na kapamilatanan nini mag-green la po, nepo pong syudad. At ma-inspect mo rin po kareng establishments din para encourage tala na comply la po kareng ordinansa na po ng syudad king solid waste management. Mama Nel, ating kang puring dagdag kitang Opo, pero karetang sinabi ng Beth, atin tamo rin pong greening program. Nung ka rin po tanam-tamo po along MacArthur Highway, provided kareta pong ating service road, bakanta ali po datang yung panahon na paputot or palakola po rin tanaman na reni. Dapat po yung pamananaman tamo po well planned. Yeah. Mayor, pisabihan tamo rin po rin yung street lights tamo. Nano na pong updates tamo ka rin? Well, then, street lights tangan na burita mo sumalaya yung main thoroughfares, yung JASA, papunta ka rin barangay. At yung kakatamo city engineer, apo pa yung mamahala ka rin engineer Mandap, pepagawan tayong konsepto nung ka rin na yung JASA kayang bulan na ng October, mag-LED lights na. Yan dapat masala yung JASA. At yung kakatamong MacArthur naman, daragdagan tala rin ang sulo. So from Dolores to Telebastagan, ganaganang sulungin ni makasindi na. Dapat dagdagan tala, lalo na rin ang priority rin ang palub ka rin barangay, harapan na rin eskwela, harapan na rin establishmento. So ngayon yan makaset na mig-set na mo pini-standard na dapat panelang makasindi rin. At lalaweta mo naman in terms of technology na papunta ta na keng it's either solar, pata kaya ganta LED lights, warm lights na mababa watt weights. At kareng naman barangay, lalo na retang dadalanan ng panerening saken, inabetan lang naman kayong programa. Ma'am Beth, karini pong ilog tamo, atin tamo namang mandakap karetang manog sa basura. Atin rin po, pag po may request ya po yung barangay na pasahop kaya katamo para mag-monitor karelang kabaryo regarding po karetang manog sa basura kayang ilog, very active naman po yung kaya katang syudad na sumao po karela in terms po kayang monitoring. At ita na po bang arakap karening violators tamo, Engineer Anel? Opo, dakalta naman po arakap. Actually po yung kakatamo pong legal officer, Attorney Adli Viray, supportive ya po kayong programa tamo. And kapag po ating second offense, ita po susulong tane po yung kaso, may sampane po kayong City Prosecutor's Office, pasensyahan na po, magkaroon na pong demandahan. Uling dingaliwa po, alila po maniwala na ating niya po talagang ipanin kay katamong batas. Mayor, ating ko naman pong tinggap message. Deni po kanong saken, kaya ni harap hospital. Gagawan din, wala mo, parking ining metong metong ya kareng kaya na ning kaayusan yan na dapat eganaganang indalan, anyapin mi ka widening tamo, baka nita in trapiko. Dapat istumig-widen tamo ngayon mag-request na nakaratang pedestrian overpass and then deta kaya katamong pedestrian makamanla. Pero itang harap na ning hospital ita, metong yang bagay na didinan tamo uling papanigaral tayo ngayon kaya katamong public works, sampo pa kaya katamong TMD na may ka-slot tsaka rin kaya parking nung makanano yung integrated ang karelang retang bababaan po pareta sasake. Kang Ma'am Beth, nanulangan po rin yung gagawan tamo tungkol ka rin yung task force tamo. Nanulangan din babantender. Ewan rin tamong magbante ka rin
atin tamo ken traffic sigurado atin karening manug se basura kening along jasa ne lalo na banda keta king kalagpas mo ketan tete dakal kwa ka kita ug serang basura ken Opo, bali rin pong members na po ng task force, atin la po kasing kanya-kanyang mandate. Like po ing TMD, ing pong mandate na itang traffic rerouting, saka po itang orderliness po, pangaras po kayong traffic. Tapos po kayo naman pong senro, pangaras po kayong basura. I-ensure tamo po na agagawa da pong masalesereng pong bawat agency in karelang responsibility. Kapamilatan na po ning pamag-meeting na po ning task force. Sisikapan mi pong mag-meet kami every week para po makaibyela pong updates regarding po karetang accomplishments sa agagawa da po. Ma'am Anel, kumusta naman po keng basura tamo itang pamag-segregate? Kumusta la po rin kay katamong ka Fernandino tungkol kay ni pamag-segregate? Opo, regarding naman po kayong segregation, matulami pong mabalita na yung katamo pong segregation at source at tune po almost 90% mag-segregate na po. Atin pa pong mapilan na medyo masya sa buntok, apin po reta ring manugse kayong katamo pong major thoroughfare. Natututukan mi naman po through enforcement. Ita pong may banggit din na marakapla po retang manugse basura kayong highway tamo dahil bawal na bawal po talaga ito. Mayor, baka nanula pong makasiguro kaya din kay katamong ka Fernandino na ining KKK tuloy-tuloy po. Mumunan dili talagang obligasyon ng syudad dini para dinan masanting nga serbisyo regarding kay public safety and order, kay kalinisan at papunta kay kaunlaran. Ngini metong yapin pami bubu and then anyapin dinin tayo on a weekly basis mag-report lang andeng kaugne keni deng miyabe-yabe miyayaliwang departamento miyayaliwang deng private sector nanungno ka rin na dapat ini masustiniya maging aldoldoya at ganaganang aldoldo tang gagawan dapat makaayon at makasira kayang kalikasan tamo. Agyan pang mag-progress tamo, dapat malalakwan ng environment na po. Okay. Ma'am Anel, dinanda na kang dita ka panahon para pagsabihan mo na rin ng kabalenta mo, lalong-lalo na rin medyo masyas pambuntok pabisa mag-segregate ng karelang basura. Opo. Kareta pong kay Katangka Fernandino na mag-comply na kayong segregation at source. Dakal po salamat. Ulingi kayo po talagang susi na ning success na ning implementation of RA 9003. Kareta naman pong alipa po makapag-comply. We hope po na mag-comply kayo dahil ini po para yarin po kayo makatipid ya po yung syudad when it comes to disposal of residual waste. Plus, maging malinis siya pa po yung kay katang paligid, mabawas po yung sakit na pwedeng dumapo po ka rin kay katamo pong ka-Fernandino. Ma'am Beth, ipong kay kayong message. Opo, ing pong success na po ning Task Force KKK, aliya mo po makasalalay, kareta pong miyembro na ning Task Force. Nung ali po kayong bawat, kayong participation na po ning bawat Fernandino. Kaya manyad kami pong sahop, kareng kalupaming Fernandino na makipag-cooperate la po, kareng kayong nanumang programa na po ning syudad para po kayong ikakaayos na po ning sitwasyon na ning katang syudad. Wata tika buring i-greet, ha? Bayo ta mamupos. Dito buring i-greet. Sige, greet yun na. Bayo ta ka, Mayor. Ito po, hi ka rin kaya kami pong Senro staff, kari Ate Len, Ate Reg, Ate Jen, at then po hanggang Senro, and ken pong kakong baby, Avant Ken. Mabet. Opo, makanta rin po, babatian ko la po rin office mates me. Makanta rin po kayong baby ko, Simon po. Mayor, ika naman. So, Tito Benny, metong mo kadwa ng takareng kay katamong kabalen na ikaming at tsukeng gobyerno, pasalamatan tamo itang pigkatiwala da kay katamo rin kay katamong kabalen. Pero, ikami, metong mo adwan mi na partisipasyon dari bawat Fernandino
bilang Kapampangan at bilang Pilipino. Itang karelang pami ugne-ugne, pami sasanmetong lalo na kening kay katamong gagawa na ni Task Force KKK nanungno ka rin itamo panatilyan taya yung kay katamong syudad para maging malinis, maunlad at maging kaaya-aya na itamo parte na katani solusyon keti mabilog a Pilipinas, keti mabilog ayato. Yapin, misaup-saup tamo po at mi ugne-ugne tamo po. Okay, dakala salamat Mayor at karing kay katamong bisita. Bayo tamo po mapupos. Buri ko lang pasalamatan di Engineer Hill Lacson of Capstone Steel and Trading at Architect Mark Vincent Nodado. Karelang suporta kining kay katamong programa. Dakala salamat mo rin po king kay kayong pamanantabe at mikitikitam pong pasibayo king Lagiuna ning Ciudad San Fernando. Kami po, Mayor, dakala salamat po kay kayo at pakatandaan ng tamo po king nanumang tagumpe at panyulong ning kay katamong syudad. Marapat mong Fernandino yung mumuna, Fernandino yung manimuna. Iti po, ing kay katamong programang Fernandino First. Ako po, ing kay kayong talasuyo, Benny G, mikitikita si Bayo, keng tutuking Mark. Dakala salamat po kay kayo. Fernandino ing manimuna, Fernandino ing